بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدلت به هل أجد له بابا فلم أجد، وإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة رضي الله عنه، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاننا عليه وقال: اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى تجد المام بطور بسرير الحمد يتي بينتري وجولي إن الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن لي ميدا سبيور من يجول صحابة فوق وجول إخوة كلا جوكر دينك بجوكر نوم أن يالا جوكي يكدين اللهم آمين. واللي في رضو يالا يرمي نموه وجوكي مسوغان دي ما كوجي نلالو يويرتين بسيط مود موجره de musidɗo makko on heɓi mande on tigi tanƴinani siɗɗo mum on. ɗum ɗo ko hunde yamiranaka l'islam. si a andi ya tanƴini siɗɗo ma on heɓay welo welo tawi kanko anda weltinirmo ɗum hunkutumo ɗum. e ñaagi hadisaji goo hadis hande ɗo ko kanko watti 709. ورب أبو هريرة في الليل رضي الله تعالى عنه وأدي قصة سو أدو ينون كو نلا دو ويلتنيري كون مفتمون دي. قال أوي كان أبو هريرة كنا من لاتنوك من ونينو قمودا من جودي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكو نلا من جودي سيرما كومي دي هو بيتيمو دي هون هيتيمو ني إذن بات دوم من جودي. ومعنا أبو بكر وعمر في نفر نودي أمن دون أبو بكر وعمر وإجمع سيدا ونمتالي بينه في نفر يقول تاتو هبدو من جمع سيدا بي مدن جوني مدن هتن الله صلى الله عليه وسلم ثم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا نلعب إمي حقنا من إميات بين ظهرانينا ما بين أظهرنا حقنا من لهم نلعب بني ويات فأبطأ علينا
o neeɓi tani men artoygo o yalti wono no o neeɓi o wi wa khashina min huli an yuktata adunana nde o nangete gaani amen yuktata adunana mana nde goɗɗum wattamo to hara men annda menen ka goɗɗo waɗimo goɗɗum o waɗi yiɓɓe no ɗuuɗi ha kono ayɓe kadi no toon alyahudu ɓen no toon naafigiɓɓen no toon heferɓe goo no toon mi huli tawa nange goɗɗum waɗamo hara mene min annda nde ɓene annduya tawa laawi wa fasina min ɗenƴi min hawti fasia ko goɗɗum waɗgol tu hawtuɗa garab darama fa ɗumna min immi fa kuntu awwala man fasia mi laatinoke min atti ɗenƴade hawto fa harajtu mi yalti abtagi rasulallahi sallallahu alih w sallam mi ɗaɓɓitanelaaɗo yalti ɗaɓɓitugol ɗum hatta ataytu haitan lil ansar ha mi ari e jardin tamaro mo takamɓe madina ɓen jeeyi ɓelle kadi ko li bani najjar ko golleñol ɗo banu najjar ɓen jeeyino on jardin ɗo mi ari ha e on jardin ɗon fa durtu bihi mi taarimo hal ajidu lahu baban taw si mi heɓay dambugal mi heɓanayi o jardin ɗo dambugal ka naatirte mi naata mi daara senilaɗo ala nder to durtu daara e duuru mi taari kono falam ajib mi yaari dambugal ka naatire fa ida rabiu tayo jooɗum yadkhulu fi jawfi haitin no jooɗum no naatiri ka nder jardin kono min bi'irin ko ka iwi ka jooɗum ka iwi ɗon ko e koloyu kharijahu yaasi jardin o ani kolor wontirɗo yaasi jardin on no ndiyal no irde mum no ila no naata ka jardin mana ɗon on no jontiri o wi o firi ɗo o wi won rabiu aljadwalu assagiru kode rabiu ko joolel tosokel wi fahtafaztu mi ñuuɓi tamoɗirgol ni mi ñuuɓodiri fa dakhaltu ala rasulillah sallah sallam mi naati karalaɗo woni ɗon ani o ñuuɓi ɗon o molen ni o rewi ka ndiyam na woni rewre ɗon ka joltiri ɗon ka joltur ɗon o ñuuɓi o naati ɗon o wi fagala abu hurayra bilanmaki ko abu hurayra fa qultu naam min hini ya rasulallah ko min de qala maki machallah kono wonno kono wadduma woni fiyakema qultu wimi kunta bayna adhurina harida hakkude amen ɗum fa kunta ay mike a yalti fa abtata alayna aneɓanimi fa khashina min huli an tuktata adunana nde nanguetoɗa gaani an fa fasina min ɗenƴigue ɓe fof min hawtike min sakitike ɗaɗɗugol fa kuntu awwala man fasi ami laatike ko min addi ɗenƴade immu fa ataytu hada l haita mi ari o sarden ɗo fa htafaztu mi ñuuɓodiri mi molenni mi naati kama yahtafisu thalabu wono saafandu ñuuɓodirta noon molen nu naata ka faade wa haulai nnasu walaji ɓe yimɓe no ɓaawan ɓe mi wonduno toon ɓe accinotoɗaɓe e mum ɓen no ɓaawan ɗo ɓaawo zarde ɓe haɓɓi toon kamɓe kadi ma ɓe ɗaɓɓutuɓe ko ɓe allaɓe maki ya aba hurayra koye abu hurayra o addi ɗo jumla itrabiya wa atanina alayhi o jonni mi paɗe makko ɗen ɗiɗi fagala o maki ni jumla itrabiya ko haala hande tere ukkita to haala ko ka jeyaka e ka wonɗa e wowlude kam a wi ɗo o wi abu hurayra o jonni mi paɗe ɗen o maaki noon idhabu yahu naɓu bina alayya ha tayni ɗe paɗe an ɗo nawanande nattude
فمن لقيت من وراء هذا الحائط كلاوم حوضا مفتدا يمون باو أوزار دو سايرتي مفتدا وم تو يشهد بمسيدو أن لا إله إلا الله وندر وتيدو على سونا الله مستيقنا بها قلبه تو بنما كنن فلتي كن غومبي نو هولي غول كونغول دون أفتي أون دون كلاو فتدا داي كوني سيفون فتدا تاي بويا أشهد أن لا إله إلا الله تو كو غوغا بنما كنن هولي غول كونغول كونغول تيندين داكو فبشره بالتنير بالجنة الجنة من فتدا يدمو كلا دو سيدي لو وند على رأي تلسون الله جوجي توحيد أو دينات الجنة كلندو وني كلا نوكو غا وأتوكي سأمباو كنو بمعنى نتو كيون ويلتينو تاون كمبينو kala mo fotti ko khabaru tana dum orondi kala ko wonto yiye awa ɗum ko muraado eyo ko ɗum kadi ɓeyɓe eyo kadi ko ɗum fewndi eyo kadi ko ɗum tawa kañum si anndi ko moƴƴi saaki ɓoolanta yimɓe ɓe kono kala kadani fii tan ko salanir tawi juuɗo ɗon nde awa ɗo a ko hunde kaari kadi nani awa jooɗe ɗo awa ko ni ɗo way awa ɗo awa wonu awa ni haysa wonna yimɓe habaruji ɗumaniɗi kono si a heɓi kadi ko weli ko a nani ko tañƴuɗan nono wela yimɓe ɓe ɗum no kadi saku so kapage ma sakutuɗa siko a ɗengal ma ngal wollenɗa yimɓe ɓe awa ɗo haray koyon en taññuno ɗo ko moƴƴi sabu na hunde kadi kadi mo waɗi yimo kadi ko ni ɗumannori awa no wattiri ni no wattiri ni ha awa alhamdulillahi tan o artana yimɓe ɓe ɗum ɗo ko welo welo wonande kala jogiiɗo tawhid sellinɗo finde gomɗinɗo hooli pelletti ko Allah tun rewete tawa ɗum ɗo ka ɓernde si wii pen ko on tigi heɓi mapaare annde ɓernde makko nen ko Allah yahata ko honno Allah ittirantanmi ɗum ɗo o solution ɗum ɗo ko juuɗe Allah woni taw sellini finde ren keg hay si himo wadde bakkatuuji nokku goo o landi o inni wa in zana wa in saraka hayso waɗi zina hayso wujji lamaki hi ana ratmi an fi abi hanifa abi hurayra haysi wela abu hurayra kono si on tino selli tawhid o aɗa yo weltinde o naata aljanna no wawi no si bakkato jinno ɗuuɗi taw naata aljanna kono o rewoyay to koye tawa ɗo o wi ko ɗon tigi naata aljanna on tindina wonde o reweta ka yimɓe bakkato jini ɗuuɗi on tigi o reway taw aɗo yo ɗon seeɗa o waɗa kaso ngon ɗum seeɗa ha ɗum ɗon feƴƴa on tumati o naɓe ka aljanna kono kala set jogiiɗo tawhid selluɗo ko pellet o naata aljanna ñande ɗum ko imma o naata ibtida gila ka fuɗɗode hara waɗa waɗi ka yiite few ma intiha an ma ka sakkitode hara ko aljanna o sakkitoyi Allah ya naata ka aljanna hara ko ka ibtida ka fuɗɗode hara o yaari ka yiite to few wa dakara haditha bi tulihi o janti hadis on no juutiri noon rawahu muslim o firi ɗon arrabiu annahru sagir firi ɗo gaka muwadde kanko firi ɗon hadis o tigi arrabi koni rabi ko annahru sagir ko caaku tosoku caago ni ko joonu وهو الجدول وقوله كلمة جدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث وقوله احتفظت روي بالراء وبالزاي احتفرت احتفظت ومعناه بالزاي سيداينك زاي معنى احتفظت عليكم في تضامنت من بيجولين من تقولين من بقولين من جوجل وتصاغرت من فلئ حتى أمكنني الدخول هاني وني من أطلب مي فان تني نيو بدري مي تهي هاني وين أطلب حديث هذا دوم قال قوة كلمة جدي سبب
وعن ابن شمامة إتاما شمامة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه من تواما عمرو بن العاص من أري وهو ذلك في سياقة الموت كما يدعي الميت المسوقا لميت على فبكى طويلا ولي كجوتي كانكو عمرو بن العاص ما يدعي على oɗo ibnu shumama no tawa e wonɓe ɗon ɓe wonɓe sera makko ɗon ɓe wa hawwala wajhahu ila aljidari kanko amru bnu as on tomati o yilti yeeso makko mo fewti ka maadi o hucci fa jaala ibnuhu ɓiɗɗo makko on fuɗɗi noon yaquli mo inna ya abata e baba en an baba en makko amma basharaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikala nela do wettiraani ɗum ɗo laare naali ko yimɓe aljanna jeeɗa nela ɗo yaali o limti noon ɓure makko ɗen attirangol mo jorto makko mbawi ɓe makko no wullude e hoore ɗeɗɗere mayre nde hewti amma basharaka rasulullah sallam bikala nela ɗo wettiraani ɗum ɗo e ɗum ɗo fa aqbala bi wajhi on tumati o yilti noon ko fewtiri ɓe yeeso makko ngon o gaala o wii إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كبري مؤيد كبري جوغاد قرى كمن هبلكم في ددر وسيدة قولون لرمت الله سبحانه الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم نقول فإذا جورت آمن كبر تيدو له fere parangol sifa o place ɗo nde hande wona ɗo fokkutugol ka Allah fokkutugol laakara ko ɓuri mawnude ko min préparani ɗum ɗo ko seedagol wonde ko Allah ɗum woni reweteɗo wonde Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatu tawhid o wi inni kadi kuntu ala asbabin salasin min binatinoke e sagaraji tati lowe tati étape ji tati alhaaliji tati ɗin alhaaliji tati honɗi ala noon ɗum lagad ra'aytuni mi yi'itike mi yi'i hoore am ñande go wama ahadun ala hay gooto ashadda bughdan li rasulillahi minni ɓurɗo tikkande nelaaɗo munano nelaaɗo hewtimi ɗon ko tabak goɗɗo ɗum ñande goo mi ndaarno mi tawi kala wo añiɗo nelaaɗo ko min ɓuri mi wuuri e on ɗo mum ne ɗon wala ahabba ilayya ala tawi ko ɓura yiɗeede ka an komi ɓuri yiɗude min an akuna nde mi laatoto min gad istamkantu minhu mi waawi henndaade mo ne wani ke nan fii makko fagataltuhu mi wari arno ñande goo tawi ala ko welata min ala ko mi yiɗi ko mi yeli hewti mi waawugol heɓugol corfu mi henndoreɗaɗo mi waram mi wurno e on étape ɗon on zaman ɗon walaw muttu ala tilka alhal simi maayino e on alhaali ɗon la kuntu min ahli nnar mi laatano ko yimɓe yiɗi mi jeeya ɗo anndi ɗum feƴƴanilan falamma jaala allahu al-islam fi qalbi sagade Allah wanno noon l'islam ka ɓernde am ɓer Allah bugi l'islam ka ɓernde am ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu mi ari kanlaɗo mi inni ubsut yaminaka fali ubayika aw fala ubayika fontu soke o ma ñaamo go mi bayodira e ma mi jaɓi l'islam o mi ƴettida e ma aadi fa basata yaminahu on tumati o fonti sooke o makko ñaamo ngon fa gabattu yadi mi tami junngo an ngon fa gala o wi malaka ya am ni amru holno wonno holno waɗi qultu aradtu an ashtarita min ni komi faalataw ɗo en ƴettuɗo aadi komi waɗay taw charte ji an ɗin condition ji an ɗin mi wiya ko gasta koye ɓaawa mum kon gaala o wi tashtaritu maɗa
shartina honno waɗa condition ji honno qultumi inni an yughfara li nde mi yaafete bakkatu jandi monte sabu no mi jogii ɗeri tuuruɗi ko ɗum mi faalanto en mbayɗondir tawa waɗan condition wonde haray allah yaafatalan bakkatu jandi goo qala on to maɗalaɗo maaki ama alimta e andade anna l'islam wonde l'islam o yahdimu yirbinay ma kana qablahu o laatino kon ko atti l'islam o anda ɗum wonde l'islam sa naati ka l'islam o bonnitay annuilay kala boneji konti wanno ɓaawa ton ko anda ɗum wa anna alhijrata tahdimu ma kana qablaha wonde fergu mum fergol kadi ima makka yaha madina ima ka boni ɗon yaha ka moƴƴi ɗon ɗum ɗum kadi yirbinay ko attino ɗum ko boneji ɗi on tigi wanno ɗi anda ɗum wa anna alhajja wonde hajji on kadi yahdimu ma kana qablahu hajji on kadi yirbinay boneji ɗi on tigi wanno aɗo hajju ngun ɗi anda ɗum mana haɗo jinayi ɗa waɗa charte condition aslan ko hasib koko woni na ɓe waɗa condition sa naati ka l'islam tum haray ko wannoɗa kon e boneji ad l'islam ɗum ɗon fof l'islam montay ɗum ɗon yirbina e munca ɗo no fof ɓugoyo ka maari ko noon sikko ferdu ko noon hajju mum wa ma kana ahadu non ɗo ko étape go wi wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ala no hay gooto hande kadi ɓaawa ɗum ɗo yiɗaɗo ka an ɗo hewtinelaɗo wala ajalla fi ayni minhu ala hay gooto kadi tedduɗo e gite an mawnuɗo e gite an hewtima wa ma kuntu uti'u an amla'a ayni minhu ijlalan lahu o wi mi wonano miɗo tagana miɗo mari feere hebbingol gite an ɗe ndaarugol mo sabu teddingol mo hakke komi teddimo komi leppitomo mi ndaratamo ha mi heɓa komi faala kon fof ndaarugol e makko walaw su'iltu an asifahu ma abattu si mi landama joni yomi sifa ko hombo woni nelaɗo ko an onon en laɗo wondi sifani finelaɗo ɓoyi marafe mi wawata sifade fi makko ka teddugol mo ka mawnugol mo ka ngari makko ka jikku makko mimara feere mo wi li anni lam akun amlau ayni minhu o wi sabu nan mi laatnoki miɗo hebbina yiitene anne ndaarugol mo wona muddu ala tilka alhaal si tawino mi maayi on alhaal ɗo lata jawtu an akuna min ahli ljannati haray mɓe jottinde mi jeeyta noon nga yimɓe aljanna ɗo kadi ko étape goɗɗugol summa wullitu ashiya ɓaawa ɗum min laɗa fatike ɗum ko période ko wurde nanaɗa kon fewno ko woni turɗo o yeddi ken période ko wonno ko meɗo naade l'islam o inni wonde on haali ɗo siko ɗo mo mayno warayno ko yimɓe yide o jeeya e o période ɗo kadi ko wurde nelaɗo kon fewno ɗon kakko yiɗilala kon ko teddinilala kon mo tañini siko fewno ɗo mo mayno ɗo kadi o naatayno aljanna ɓaawon laaɗo fatike o wi summa wullina refti men jonna noon min halfina asia piiji e lammina e gandi kanko amadou mo as kanko woni gouverneur on afrique ga misra kanko gouverneur misra min jonna noon piiji min lammina min nooma ma adri ma haali fiha mi annda noon alhaali anon e ɗiɗo piiji ɓaawo min lamminama joni piiji yaaji mi anda fa ida ana mittu si tawi mi maayi fala tushabanni naihatum aw fala tashabanni naihatum wota jokkitam fes wullowo linta fesalinta naiha ko wullowo ko kaari wanno ɗum ɗo ko kanko ni o wonno ko ni o sifolno wulla linta moƴƴireji mayɗo on wala naaru wona yiite wota on jokkintinnan wullugol wota on jokkintinnan kadi leggal yiite konkol cuurayi ɗum ɗo ɗum wota jokkitinna fa ida dafantumuni si tawi on surrila
فشنوا علي التراب شنا هبه هوري هبه ليدني هوري هبه بول ثم أقيموا حول قبري رفت داركم كسر قبر أنتم قدر ما تنهر جزوهم امبره وغاري نجلوبا borete tufete dane muɗum hirse ɗan andi ngeloba kañum wona yo wallide hirse koyo tongue ka koyngal ñamal automati kadi ɗuma rum conkewal tufa dane men ɗo ha yan berɗum ɗon wa yuqassamu lahmuha tewmum on sende mana bel ko ngeloba hirsete no witta no hirsete kutte taƴite tewon sende hare no neeɓi hatta astanisu bikum ha mi itto o wula itto miɗo wula wona to yawo hotugol to gasi awa joni awa waɗe ɗon wadde ko a joni bisimilla awa onon to wonɓe yesso ɓe yoɓe ɗuman habbe ɗon seeɗa ani nde gaari ngeloba no hirse hubte taƴite tewon sendite neɓayɓe kufanti waɗa leerno ɗon o wi hami itto on ɗum wula wa anduru ma urajibu bihi rusulu rabbi ha mi ndaara ko honɗum mi jaabitoto mi yewtidata e nulaaɓe jeyɗuna moom malaikaɓe malakani munkarum wa nakiru ɓe ari ha mi annda ko honɗum mi jaaboto ɓenɗo saba noon ɗo ɓe mana ko yerata ko nande makko ɓe woni ɗon ko ɗum ɗon faydina fayde kono no gasa ɓay yimɓe ɗo yimɓe duwanade mum normalki ara salu li akhikum hada almagfirata wa tathbita no gasa wonno so tawi yimɓe dari ɗon yimɓe duwanade mum allah tabintinamo jaabawol feppodiriɓe kañum adno landade wonno gasa ka allah jaɓoto awon ɗon o jaabo ko landade yani amri ibn as oɗo ko e kummanuɓe kohoɓe sahabaɓe alaɗa sallllahu alih w sallam jeeya tawata ɓe waɗi nden islam golleji mawɗi mi tawi kanko himo mapori ɗum ɗo e fewnu ko o mayata ɗon ko gonga o taƴaki fes kono himo anditi boneji ko wonno e wadde ko hay fewnu jahiliya e o waɗi kon e andeji piiji ko waɗi ko fewnu ko o laami tawi no mapirimo haray enen ɓuri handude e mapade ɓuri handude e anude o ɗo qissa e hadis on ɗo ko fillima ko imam muslim gawluhu shunnu ruwiya bishini mujamati wa bilmuhmalati no wiye sunnu shunnu ay sabbuhu qalilan yani hiɓɓe leydi ndi e hoore an mukuleydi ndi e hoore an seeɗa wallahu subhanahu wa taala alam Allah woni ɓurɗo anndude on ɗum toon ke Allah subahana wa taala nde ye hewta fewndo ɗon to hara Allah yaafike ko indike hen koye naatoɓe aljanna Allah dande naatogol yiide Allah waɗa en moƴƴiɓe yiɗo en moƴƴiɓe wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallllahu wa sallam wa baraka ala